Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar surah An-Nisa. Ada Makcik Ramlah Abdullah di Malaysia. Silakan Makcik dimulai. Ta'ud. Makcik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin Wahidah, ada taknya, Cik. wahidah. Salah, Ustaz. Kalau nggak ada tamar butah, benar wahid. Ini wahidah ya. Ya, enggak apa-apa. Min nafsin. Dari min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Iya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bil tayyib. Bit tayyib. Nyambar, Mas. Bit tayyib. Kemudian wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Amwalikum. Amwalahum ila amwalikum. Innahu kana huban kabiro. Innahu kana huban kabiro. Kemudian wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum. Tanya panjang. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya, fankihu. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tanya panjang. Wa thulatha wa ruba'. Ya. Wa thulatha wa ruba'. Fa'in khiftum. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ini tentang nikah ya. Nikahi oleh kamu 2, 3 atau 4. Fa'in khiftum, tapi kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka pilihlah 1. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aimanukum, atau budak-budak yang kau miliki. Itu dulu perbudakan yang kita miliki boleh. Sekarang perbudakan sudah enggak ada. Au ma malakat aimanukum. Zalika adna alla ta'ulu. Ya, diulang lagi, Makcik. Fa'in khiftum. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Wahid 1. Fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Wa atun nisaa saduqatihin. Saduqa, bukan sadaqah. Saduqa. Wa atun nisaa saduqatihin nihlah fa in tibna lakum an syai'in Internetnya enggak. minhu nafsan fakuluhu hani amari'a. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa
Fakuluhu hani'am mari'a ya Makcik. Fakuluhu. Fakuluhu hani'an. Am. Fakuluhu hani'an mari'a. Wala tusufaha'a amwalakumulati. Wala tusufaha'a amwalakumulati ja'alallah. Ya. Tak nampak tu. Ja'alallahu lakum qiyamau. Ja'alallahu. Ja'alallahu. Ja'alallahu lakum Qiyamau. Warzuquhum. Warzuquhum fiha waqsuhum. Ya, waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya, waqsuhum. Warzuquhum fiha ya Makcik, warzuquhum. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan. Wa qulu, Makcik panjang. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kemudian Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. Fa'in anastum minhum rushdan fadfa'u. Rusdan ikhfa. Rusdan bunyi M. Rusdan bunyi M tapi bindeng. Rusdan. Fa'in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Wala ta'kuluha israfa. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Ayo Makcik. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Wa bidaran, jangan wa bidaran, Makcik. Ra. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Rannya idhar. Wa bidaran. Wa bidaran aw yakbaru. Ya, ya. Wa bidaran. Wa man kana. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana fakiran. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Fa'iza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Iya, bagus. Lirijali. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Iya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla min. Qalla, jangan kala. Mimma qalla, Makcik. Mimma qalla min. Bukan, Makcik, mimanya. Mimma qalla minhu au kasur. Mimma qalla minhu au kasur. Kasur, ya. Nasibam mafruḍa. Nasibam mafruḍa. Kemudian
Wa idza hadaral qismatu Hadaral, bukan hadaral, hadaral. wa idza hadaral wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin Farzukuhum. minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yakhshal ladzi وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ya, dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Jadi sini Makcik. Dzurriyyatan ذ- zur ya, ذرية di'afan ذرية ضعافا khafu alaihim. Khafu alaihim. خافوا عليهم Falyat idharukum lamati. Falyattaqullaha فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا wal وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى zulman الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Iya, kemudian Yusikumullahu fi auladikum lizzakari lizzakari mislu hazzil unsayain. baik, bukan nih Makcik. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Ayo. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Iya, tapi hadilnya jangan ditahan. Alif lam komariah itu idhar komari idhar. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Jangan ditahan ya. Lizzakari. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Iya, kemudian. Fa in kunna nisaan fawqasnait. Nataini. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisab ke sini jadi pendek ya Pak. Wa in kanat wahidatan falahan nisab nyambung ya. Ini lagi online aja. Ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisab. Falahan jadi pendek. Falahan nisab. Falahan nisab. Nisab. Bukan nisab. Nisab. Kalau itu kan diisab, ini nisab. Falahan nisab. Nisab. Nah, internetnya lagi. Terus. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abwahu. Maci.
wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Wali ummihi sulus. Bagus. Terus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Iya, kemudian. Abaukum wa abnaukum Iya, la kemudian. La tadruna. la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bagus. Naf'a. Faridotam. Faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Kemudian menci walakum. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumul rubu'. Waladung ditahan ikhwanya. Fa Wa in in kana lah. Oke, kasih alhamdulillah. Kasih. Dikit ya ini. Oke. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min Tarok, jangan tarak, Manci. Tarok. 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 Ambil di mana Pak Ustaz? Iya. Ambil di mana? Mimma tarokna Mimma tarokna. Mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Walahunna mana ya? Walahunna ini Manci. Walahunna rubu'u. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna sumun. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Mimma taraktum min ba'di. Di sini. Mimma taraktum. Mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Ini ayat tentang nikah dan tentang waris ya, ada warisan. Wa in kana rajului Wa in kana rajulun yurasu kalalatan awim idhar ra'atin. kalalatan awim ra'atun. Kalalatan awim ra'atun walahu Awim ra'atu. awim ra'atun Tu, walahu idgham bigunah. Awim ra'atu. walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Fa in kanu aksaru min dzalika fahum syuraka'u fis sulusi. Fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyatin yusa biha Audainin. Audainin ghairu mudhar. Goiro, bukan goiru. Goiro. Audainin goiro mudhar. Audainin ghairu mudhar. Wasiyatan minallah.
Wallahu alimun hakim. Halim. Halim. Wallahu alimun hakim. Salah Ustaz. Halim. Salah. Ya. Iya. Wallahu alimun halim. Aduh, nyari banyak masalah Ustaz ya kan. Iya, tak apa. Ya, tilka. Banyak masalah, ada orang hantar duit macam-macam ni. Enggak apa-apa, antar lagi ke sini duitnya. Ya, tilka. Ya. Tilka hududullah. Memanglah baru sampai duitnya tu ha. Saya tengah ngaji dengan tu. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa zalikal fawzul azim. Iya. Wa may ya'sillah Wa may ya'sillah. Wa may ya'sillah. Bukan yu, ya. Wa may ya. Ya. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan naron, bukan naron. Walahu azabum muhin. Naron, Pakcik. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha. Bukan naron. Neraka. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ya. Wa yata'adda. Pakcik. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron, bukan naron khalidan fiha walahu azabun muhin. Makcik, mana makcik ni? Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Makcik. Ini tentang tuduhan wanita yang soleh dituduh berzina, dituduh maksiat ya. Ini harus mendatangkan 4 orang saksi dan berat hukumannya bagi orang yang menuduh itu ya, dan tidak akan diterima kesaksiannya selamanya kalau dia seperti ini. Tapi di masyarakat kita gampang aja main nuduh ya, main fitnah memfitnah. Ya Makcik, wallati. Apa ni? Bilang syaitanir rajim. Wallati ya'tinal Ya'ti panjang mati. Ya'ti. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Ya, arba'atam minkum. Terus Fa'in syahidu panjang masih. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut. Hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Iya. Wallazini ya'tiyaniha minkum. Wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. Fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Fa'in taba wa aslaha. Fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Innallaha kana tawwabar rahima. Bagus. Innamat taubah. Terus ya Pak Ustaz? Ya, terus Makcik. Innamat taubatu Allah. Innama silau Pak Ustaz, tak apa nampak ni. Ini ada Makcik. Udah ada belum?
Ada dia. Ini. Ya. Innama taubatu. Geser. Innamat taubatu ya. Ini macam. Innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Bijahalatin. Bijaha. Bukan bijiha. Dia bijaha. Iya, bijaha Makcik. Ambil di mana ya Pak Ustaz? Boleh sampai su'a boleh, ya malun ya boleh. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ayo Makcik. Ya'maluna su'a bijahalatin. Bijaha, bukan bijaha. Bijaha. Ya, bijaha. Ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim. Wa kana Allahu aliman hakima. Iya, wa kana. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Bagus, wa hum kuffar. Ajalah, tak apa, Ya, duit tak apa. datang, tak apa. Tak apa, duitnya datang. Orang-orang susah, kita malah dianterin uang ya, Makcik. Alhamdulillah. Syukurin. Ya, Makcik, ulaika nih, Makcik. Duduk je kat bangkunya orang datang antar duit. Iya. Iya, apa dia Makcik ngomong nih, saya nggak ngerti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kata Makcik duduk aja banyak yang nganter duit. Makcik banyak ininya, banyak relasinya. Alhamdulillah. Ya, tahun Makcik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika nih Makcik. Ulaika a'tadna. Ya. Okey tak okey dia punya suara? Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum antarisun nisa'a karha. La yahillu lakum antarisun nisa'a karha. Wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di jangan ada e-nya Makcik. Litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan wa yaj'alallahu fihi khairan fihi. Tadi Makcik hi-nya tadi enggak kata Bu Rehan. Bagus Makcik, bagus. Orang hi-nya enggak ada tadi ketinggalan. Allahu akbar ya Tuhan. Tapi tadi bagus, tapi hi-nya Makcik tadi ketinggalan. Wa yaj'alallahu fihi. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Iya Makcik. Kemudian wa in aradtum. Wa in aradtum istibdala. Ya Makcik. Makcik, mana Makcik ini? Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. Ini zaman jahiliyah tuh benar-benar ya. Makanya disebut zaman jahiliyah, bukan bodoh sebetulnya orang-orang Arab itu. Pinter. Cuman adatnya tuh aneh. Masa istri bekas ayahnya dikawin sama anak-anaknya. Ini nggak boleh. Wala tankihu, janganlah kamu nikahi manakah apa yang sudah dinikahi oleh ayahmu. Dinikahi oleh ayahmu, dinikahi oleh anak-anaknya, diwariskan kadang-kadang. Itu zaman bejatnya ya. Kalau punya anak perempuan dibunuhnya pula karena malu kalau punya anak perempuan. Termasuk Sayyidina Umar itu kalau ini suka nangis. Kenapa? Karena dia teringat di zaman sebelum masuk Islam anaknya dibunuh gitu ya, di ruang hidup-hidup. Padahal anaknya cantik gitu kan. Seperti itu ya adatnya orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah dahulu. Ini. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Itu masa lalu dan jelek ya, perjalanan yang jelek. Ya, jangan diikutin. Ini masih sampai 22 dulu ya, nanti diterusin 23-nya. Mungkin masih ada masalah dengan internetnya atau lagi sibuk dengan bisnisnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.